Sa mia sambula re ni mbulu vinaka na vio kani ni sema tiku mai na vese biti na vese burubura vinaka vakale usara na namuni sema mai na kavina ni kuwa sa hoti ngor na walu na walu na miniti na kavini singa wakarawai mai biti na katin katolu ni singa ni bulo Novemba na bula I mbalolo levu na marotaka ni na bulongo enda ngante sartiko na vono vakaturanga o da kauni tambo vitoru tika na ngoni kuwa ngona ngome o vakatulotiko na be ndel ni avutambu ke sara na vono mbua na kavisigi ni kuwa ni mitomani tiko na nanda mitala noa na nanda me viwa sei vida tiko nanda bulango ni sama ronga tiko na nanda tala noa ya na marotaka na tiki ni ngonongo enda na ngante sara ke na voli ko ni burubura na vono levu nanda ronga tunga na vonoa wasikote langi enda marau ni mai tiko male weekend ndo na ngone marama ni mbua sema bakan raki mbua ya sali tu na ndoro bono lebungo ndo rongo tunga so weekend ndo saraf tu benga yalo so beka weekend ndo saraf tu beka ngana bi kamembaleto nang gitombeka senang kito rakavi ya na ngone maramango tiko sarangana lo municity lebungo ena geva kumadal tak mandoko weekend na vonua sema tiko mikina meu sambula re andi Filomena di vono levu meu sambula re buni watarisi meu sambula re meu sarsar ihumai ha alevea meu mai levena bere ihu apa ni bebara rama hingoi mai budina buni watarisi ha ale hando hai be musire inu mai lewena sani ohina nina amaro hina ba anda be alona ni bua sare
sa vina ko makalipsara na lingoma na nito visureti molo na vitamin mi Hawaii vitamin mi buke maro teksara ni lingoma mo ngala mai mento me vitala noa VOC redalis talimanda na kemu ni sema ena puno wakturang umbua rere sakena ngonongo baba kumbula manda verto na mo vale o kana ngonongo barong sartik ngamai kara wakana matutunan nandor me vital maniko. Sare au manta mama kama behangan ngononggoi mo bahayandra hi bahami ambua hi nondra yu beha on urang tu imbua o bahayandra bironga ina bein telemi aku ambu ina bahasan bah urang hambua o bahayandra bironga be mewa marama uranga onelo dorobo himbua mewa sema ihumai na mahbul remi hua o manda be mewa sema ihumai na be horo himbua me sambula re nui re uane sa ua banana mi aso andangona boleha pinah bahalev Sa pinaka makalipsara andi na namu wakambula verto na veo kani mendel ni abu kira na siya matikumai na veste buru-buru me baka usapa ko madaltaka na puno ni siya matikumikina may si Kotelandi baka tapos tumanda ng raki tikin ngonongo kasabi na chikumbi ka nakaloko ng ngonongo. Nangon hini sinang i Scotland sanggai ini olu ni November sanggai waloko ni mahabula lai-lai. Nrahi ni mahabulang go yang imbehana WU 7 degrees Celsius sawo imbehawan ya mamisama sengon ba ni haha sa hewan yang go ya mumsa hewan na autumn mengge baru arawan na winter mon hali-hali wasara. Scotland vanua ihuna bualiho nian go bolangan behaitana na hali-hali wasara hali bura era onran rahi pemamiendre pemami al hobuma ya mai bula una panu hali-hali ongoi yo panu re sa totoka makatap tumata nakakana onito kania mikiri so nangono ni ren beka sonantalo se son beka na kakana ron beka mai bono mai viti se mai bua so ha he mamirani hania ungo Scotland bambimbi na onra antam henda mangi i hivi irani he mambolia mai onra sto hoi rahai Afrika sura vanua mena Caribbean so sto rahai Nepal sa hila oa mangi ini hivi o avanua lebu hina hivi bambimbi he iwa kiantani ma ai valu ersando ndi banga hivi sara he wabol maya tani mangi o havi do ha ale be mamin do last ni mami roma de sawa so mai mera wala lenti sanga hia roro hia dalo hia do last be he mami yo lebo man iran hemen hania hi andalo o ambia buso ya makasar ni ova hana mai bi bambimbi na mangi iba hawa intui amatala bel ada ben intui na hena hana hena harua ho bono hino go Edinburgh bahai bana coastal city haraurawan ni hemaminga ba mangi iba wa intui sasalwa wa intui ngasaure ho no ale hina bale bina uje ele bo hoira daungoli pero nga ben business lalai memigendo watangan na Facebook sa bawa ngel mai kapain harai banuang goy ha ali sa totoka makaliw na vivo same na taon ni lewo Edinburgh lewi kemay mga kemay do rong ada tunga yang go do saritu sartunga kina na nomu do ngole bakataka simber ni dor na ngole bayanin na ulutangan ni takataka unak kerekem ni nga yandi baka madal tikem ni manda na nomu kor ni basu kena bonosus may ina sandono vango filo tubuno levo filo mena tubuno levo ndo hele ngana filo i hornbuli bononi bahafaha o yale ni mbolo mani horo na hina humbua haupa subiro nga himbua ina hina hawain yo lebongon nangu umbahi homai o umbahi nga mai na horni paswe inangu ina waindo sole humbua
Mionar no evango bosa iho baha na waindo ndindi mai na bosa bahambua mai na buhoro yau au bahawa ihi na pamaki koro au eve urangwa ingu beha ho Celestina Nangarase o he bengarabi ho basotia ene mai balu bola angane he roho ihongo i Edinburgh horo uranga he Sikotelati au mandendai mai vi ina imbahi rosongbula ini hapa rondol in hapa ha o hisari chamani tomberni he ruhangai o himila he rosangia mai imbahin tuango i Scotland o ali ina vale wa abanongoi berhena ama rai obo wambimbi henry alan noa levo henry alan noa hi anto hi amang kaso ni ronga va win hi mai pa aronga hi avanti heba they have a very rich history au ha aleve yang so haundi ba over ambe haundai over nimbula ho hi IB au imanda be raha i bonongo ra o hini bono Scotland onra bamba hairana waswasi ni onra ngele over apa hale buhehi it was communally owned so then have a valang it was held in trust by local chieftain over anga hehi and hi au kana ba ambe ha ambe ngele ba au he ha aleve ya ndina ni lepo henten tuintu yo lepo raha hi o ba he ama marau ama ando we hawi ahi ole ina vale wa mai mbula maliwiri sawa totoko bakauti mai chamani i England i Scotland ro ni va madal takatalia e tolu na penua entaro ni kai ni rongrong ata tunga i go ro kalunga tsara ba beauty ni ro limbutuka e sona ve bonua enda sarabutunga situ wili katuna i bola totoko bakauti maro te kitalangani oniro ni le sona kakana ba biti na uto ke na veka ke vai ara ni ele ke kania ba katalanga ke na kakani waitui so talanga na ika totoko ba kauchi se benak ba kaleu rambek ngani ni ba madala takamanda na korni buli o avuli kina no mutumbu takemai no sekonele olilai va madala takamanda na kindergarten beka se primary school me sara no musale buli na korni buli leo sandon yau na ongo kindergarten be hawuli na na YWCA amatala yo pompo yo mai bi yo mi sange arong na goiwe de bunwa tari sa hani alebi am yung gay ni sale ha happy rong sangeli bengkaravir na YWCA ndongauna o ingwana so imay YWCA yo sangay ndewa sarani darasarani St. Anne's Primary School yung ngo Ribat Street isuba o imengo buli St. Anne's o pampa umalindo birangu buli sen na wasin yang buli tenduata moli buli umay Solevo District School o ingwan olus biro St. Anne's isuba sa imango buli primary school on Deo Saray St. Joseph Secondary School Wayman Road suba tomberes o ingwan ang sangin Deo Sarawanin na University ni Deva Pacifica au buli bambahina Koroya na tourism hospitality. Sa ingwan na nung sa uhimay hingilandi au sangay may buli na University of Sussex i Brighton daw may buli bahina na ulu ang rambay bahay na international development with specialized na participation power and social change. Buli mo na iba ang bahindong behan na henandiva be bah orbahe ahi ni amaa senindua amaa hena wandivi abava indo bahabuna besau re abava arova bahava he muli me besau ahia me bahai orbahe ahi be hambulan indo amaa or how social change happens ale hinda bahale babulingon no hilai vai buheya beronga bahale bunong ku bahava sare totoka o tarita kana nungu rongo totongo no mabuli St. Anne's o ngole tali solevu ongelis tali mai St. Anne's baka tamanda na ma laki buli tali solevu rani o talo takamande sona kause na numa no msikonele olilai sare hoya malibuli solevu ni wa kalasi olumbeha lento ngata minio ale ina bahaliu au pambau ama hareve wa buli mana bel anule
ve mali wa sarvale buhira mami ambapa me mami behilai ilai mami koko mami bewahani me do mai singni huwa hore mem kala si ba mai na ngono ka kala si o mem be bol hai bahale bo au ale hina ngono bahale unge mai buli biro na be hore buli lebu ay magasor ni oba angu be bole hai se be mali wa bahira angu tamba mai indali ni vanua un au ba ben hina vale buni am soli be andango no no wale buli hina soli au maka ngai beira ngoni buli ro bira ngas ni buli bla ni rangas ni buli ngahi na wira elewa ngas ni buli mai na pe horro bole hai hena au ngau ngona re bira ngahi na be mo be hele ba hira ngas ni buli na ngona vila ma principal hina mas tawili angu ngas ni buli mis na liku mai buya ha aleve angu buli na ngona sa katotok makaoche tali na musa na mutok na rando ng gas ni buli klani sobira na diwa kandra marong chuk menikua bakambula sar chukayani bikim ni kersaran na turanga maramang bale ni bibunua na bi korke na bunua ombua pinaka bakalibo na sema tikumai ina na mutumbu ka tikumai abo dola ka wanto bakamot tanratu ni semane lilay ondokan ya meno ka kango Ampun toto kena kau tang rato ka yandi. Iyo. Hoya ni umutahe mai untuk alih na bale bandro ini untuk alih na handon di bumi sarti yang gendong uang guna ngoma meuna flight attendant hemanga meuna lain model. Semendo le iyo. Mantin di bahale bangku ingan ngono bambu ambela berongan ni umatau mangani rambele bo hau hilaya. Iyo mo ibu berongan na sale. Sangan nuli duru na Pacific nen rondo hampir hina beh uma ondro o wanggang kari ama na lewe na ondro o cabin crew. Iko sarangau na apply sarhina sa through le interview ko sali lewe na sara wa paparau bisa ondro ngonele o merali iduru mbe haba na cabin crew. Au le usar o ben do amangu mai lautoka meu ngai milaho yo hinandi meu leibuli yo ge mangambehan ni na yang kumpula mewa wa hina ni maparo behangango ihona hena be horni buli be barau se training school ni cabin crew no sa obi maya obi au chicken pox no sa bahir sambul harwa sange obi au o isaranga na sa saranga hanangu tereni sangu buli ka usali subiro hisuba sama nili omana birangu buli. Angu hewana ma ihuni nangu koro ya tourism hospitality. Yo meba kumeni ho maka sarni bahafa in the industry. Bahafa unga in development se na bengbulin bengarabi ni beba orta ahi. Ungu inga biranga ni maka so ini ngabantanga una re ni imbe hamangu uli na primary sana secondary ni baka sama hinavare ya apa hauma apa hina ga ngoni sala ba na to hina muhanga sa ma ini haundi sa apply wani hina ga libuli uina abamba o hewa le suma birango na hewa ka hamba mdanga ona mi ba sama hina ba hare mendo ani beha degree wa uli hina Toto kaisa okla di bunga na nemu ilaw rabuli oti may St. Joseph sara siapa cikumingo rapa kumbulu cikumingo kanto matanong pakumbulu vera na nemu buli oti may St. Joseph may Waimanu Road isa yung bula re ngonya leo may Waimanu Road class of 2002 yung bula re be kono odo may nasa ibe sa murabura may sama yung bula re ni huwa may BE sa uang gumaso ni yung bulong-bula re iho so hari iho ngarabi awi au bombo oni may asa gayo enon goy sa bana na mahi iho nandu aso kono baro bahay soba sa bani ni re oni bimiyang ni nasongo re pambimbi be mundo wa ringo pa na iho aso sa gumaso ni na ringo pa harenga na uto pa mi uso aba an ba bi adin na ba levo sa katotok pinakabakaliw na siya matigubera na buliwoti doon ka na bitokoni doon ulit may ber na buliwoti na bisi burubura ini doon ka na songko may biti totok ni dareda na yalobata kinanon rando lomo soli bakay lavo si soli makasama na kinatoso na sasanga ni Cornibuli iya
Sebenarnya itu ngoleni mento reda na nungu tambah di takaka, kena nungu sa ngoleni Scotland, Auckland ni abai tapi telangan nanti sini toa. Roni apa madala mata kina na buku ni nungu bakai tapi nanti sini toa kina tapa so na beka wabuli na nungu bakai tapi na songo lebungo. Sare. O yang mapai api nanti sini toa na yang bahi rontoru hawalu. Au maahin ni FBC, Fiji Broadcasting Corporation. Nangonongon na matobuli ho USP. Gandua ngui ohani bahapuli beronga mai St. Joseph. Ayavana ho andilili sawa. O hea ma pahai avi na yang bahi rosambulu kabiu. Do sarasi nga heruso ayu mai USP nga hai sarah ebe ya hulu mona apply mo nambai the room and disinto nambai ngui. Bamba wana kon ali ahina. Beli ani heru habuli pa umen to mahilame o hen yundo ali hina pale wa ve data oratory competitions do ha umai se hornivuli be hano nando lewena o ve songo ndo ali hina ndo ruma sa pamatalini sarve ho lili ni rai na ngona yang ve ho yang mona apply o le mata ngomani apply sara o auma abambau ani lebu sara hau buliva au le buliva mai hina be hameo harana be haba amada la ba ba habi your public speaking skills abambo ibu heyo ba lebu no ngubuli au ba be hina go fa mai muli nga levu ama au so ava namaga be hani una so avir no go be umbula di besinga wa habo no go sale turnante senitoa ntola pepe levo ahari meu so abu hina vendui amaa vendui vaha karamba levo hau buliva va bimbi pe na bula bangonya lewa gombau ai poi buhe levo na onda papa behana onda confidence self esteem bangonya lewa ni elewa na andi senito ibu berumah so ihina andre iyo buhe hi abahali bu ali hinangu rumah na andi senitoa ro lawa he madurwa anan bahingon himamido sema ihonga merta mengoi saruna besa buru-buru so Amerika ngoi ngilandi himamido ali hina vale ba ngona paan ngona himamido besa ma ihonga merta mengoi bombo ni warong mengoi ndo haben roma to ruma onras andi sento song gonen sento uranga ngutu urang to vata ropate yang sambulare to vata ngava leva se ma puliwa totoko makauti dora kambi bisa ngana kau magal tak maya mera yalon day era ngone leo ni tekilani te tumbu tak mai wakai lebu ngone te do rerembeka sena bosa na matana lebu sisona kabaya nda lomo rota ka tumbeka senda iya senda tangga ya tak ketue ngone ndanga lebu itabikina ena sona matanggali program bangor yandi sulebi kende dona yalon day ngai ngole ni nanu muta kavaka sa senga ni tiko na yalo rere bakai liwe totoko bakoti sandi ni pina kabakali saraya di nomu wasema ya nomu lutanga membaleta nomu buli ya wasangai bakata pina nomu tubutu mo sangoli balangi ya tiko na lo mamu mo ngoli balangi sa tiko na nomu tubutu mo na takata kamande viti o tio sangai ngoli bonota bina iyo oyau nanggu dai mai bi na yang bahiro sampulu ini hava awa ihong awasange ihebu angu bahava se me banam behas in early stage of my career gani haro nam angeli bahava hu bengarabihina untuk bengarabina ulu ang women's rights democracy and the rule of law ginangona sa ihebu iwa bengarabin babarau ni na bahabiro vending dingi ni endangu nambala mga ni baha ge ali bahava nangona he hondo ale hina mo wili ha se bandi haba awa abengarabi na veba orda he ahina bula rambai lebu se na community development iyo ni heru hasa
meheru haba dingian be haba no meheru ohina plan hiranti banang mentua na ohye don am ohya o mai vi ohya urang na mai banang me ohya wani vi o sange baka sama hina bel anangu koroi ma ihunga na ulu ang tourism hospitality mama kani bengani iba baha usawa nama ame una bengaramina na lumanya gumbula Gausa baka sama hina ni nanguna revirunga beya mau leivuli uli ora vahe nga levua horni buli rere uyu milandi ana bei sema ire wa angu heuna ohima ye sanangoye hene harua baka sama hina virunga na roni hi sema se venga rabi hani vi ve alia be sai buru tapi uhina se nang venga rabi hina pasifika ga na ihu virunga ngauna hi amila ringbala ngoye na hi numa ale subiru mele sema venga rabi mendele niau na ihu virunga ngauna ngera ni ipahedori ngona Totoka, vinaka leo na sasanga ni vuli ndora kau tareta na kau sech kuni ku ni isanga ni baka lele tikiko na no sasanga ni ochuko viti sia kwali balangi sa chuko talanga na no tu ni no lakongo au na baka titombutaka sia na baka rambele butaka na no sasanga baka vuli na dapat iso mbole o setaba yandi na no musangoli balangi mosala ki tikubutaka na nomu rombulan ni mata bubale mai balani ni o tabuti chamani o Ingilandi batake Scotland. naha nongua ohimai robama o inga au sa ofisa ramai au sangam bahi rosang bulu hawalu hina yo au bamba o mahareve au ni masa bahaba o mai ni bahi au ngonele umai gau sa au sangan dina besa ibura-bura au sa bula hina mai gumpula pahangon nale au sa nyunge bahawai sa au Sunday uni sa bahabo e harus lewa hau ma wana ma uhina au bambo ngona ma buhe bahale bubironga au ngu abe angumpula bo uni bahawai bo hene haru andren be ha sembolo ma so aba hena ma aya na au ngu danin ro ombe ma ngu valen ro avingu e ondo be bola hai bahale o be avini o le bi me minto uba unga me endo babam bahar bulin ni besi nga membe malo yung nga babe avini ba indro au hawe o umbu aba hina hendro o awe o nau momo mahi o levo nunggu ga mas kotela ni sa hoya hebe sarangan to no bo manrendre bahale babe ya wangu mai u hebe u se social isolation we mame u balani pambimbi behi aivi indo ma ubehi amehi ambula va lelevu yonda vale ya uba magani nduanga abu vale me nuclear family ya uba aba be aba leni we rawa na umo orang andi mena horo ingono on rahini on tambula yemi asa me palang sa hoki asara unga uyan tuntu hi enge sa wir rawa we hata se so bir haivi hina wana mandrendre vale we yao hene harua be saunin rahi do ibi hingga 21 degrees once hali-hali 19 degrees hali-hali ya sa umae nongge ohima chama ni raunia da minus ni sa minus 2 se hali-hali wan rahi ma yang me wuli va virwa me apa isul va banan rahi ni bonongo bono chama ni honga on rai wale ho rahi bonongo he au va ne lea isulu ni radurul mani vale luva ohi ai asar liwa hi asandar nga bebon ohi alawina yo iho anrena hini onra ni mudur mani vale me nasema ambehan nanra posaba petania regulate the body temperature iho so hayang mo hawa otur mani vale lubulu selman mutuka nangi baha ini yang ame bahai ha ayang ngubu mona ha yang mong beguliza hena haru ahena lewa ha ndoma au hina behi amai bi manga i varlani vambimbi au behi marama dua hau ma bo beyau ibi bebi paling haulunga hi arani durum harau sar behi i valani uyan tuntua hoi ranto beho isaranto haulor hila vengara bina angaliulu va ama ahuli loloa se rale maraman pasifika
Handren resar mi andi ba ndo tahu lu merahila ngarabi na ulunta. Hoyangona sandule bunga ngona ho ibo ngulungu ibale se o sama ni hoi. Babo he ngi ba indua ndo ngarabi me menabengani ya hai bulita ba angkali ulunta ho hi ai. Maha vo be yao. Sa totoo makauchi. Di na to dokwe nan raki na kenapa sampai ka bakang buana kali-kaliu hai. Sa rong-rong binakan jina na wasa mambu totoka. Bikim ni no sema tikumai na bese buru-buru binaka bakang levu na bakarong tikumai totoka bakang levu le andi na wasa bakang bua. Muna nga usahan tambi toko usa levu sarangana ka usa bulida usa kera-kera nga usa na wil tala nga imbu. Labo kerao. Totoo makawachi andi. Matayanan raki kena karua na isulu watakena totalaka wada buti muria na ulu. Di na toto ko may biti ko nga darede tulang na mitubi kotsi raro tu din tabi wale ya may balang sa chiko nga ko nga erna rede matanga merna kabo bira ndana numatu ko dobi ko chiko na kila na nakapana ulu bango yeso sa rede nga may sena Masa tara nusing tara na ulumu na bangratan man din dua mena nakapay sa dinasal totoo makawuchi na numu wasema ya pagkatalanga kina nonton bula ba ito kay di nasal nga yan di linda dumato to nga ng bula liliwe arto la kumayo orto momo ne orto tatalew wawalew da may tuba tatu da maraw ba tatu sanga nga dor kurelew da kan kadangunchi ken sa totoo kasaragana nung wasema ya ningola ni balang sabi sawe binakapakalew no mo wasema ya kina nayalo mo ulam paleta na bindrendre jina ni ndrendre na raki na pika kaya iya itu ko sa kabiti nambat ko nung satu may balang gunda nung walang palap Iya, kabi usaha walong behan nyambahi. Sa karobitan lo juga ke na turangan muni rotu film mo na no tukul cuko ko sa dende karong ko sa tuwa binganin Iya. Haalengo na re. Ohe nga ilah bahaba mai na ambosele bu mabahaba bu Scotland ya COP26. Haaleve yo ni rasar ni rumai soa. Sa totoo kasarangay ori ni rin sarang po andara kanon na maraw dito ko ni santo nung palav nung kay sota katali di ba sibi nung tuko na ya nindo levi to na bitadini ya ndobi wala kachi kembaran bala mumbicir to tumay bala santo na muna renrebe ko yan di Iyo. Kumampaw ay bahare birongan yung kay lahamayo sa wala iwan yang bahay usang gulo. Taraw niyo kasamahin ka ba maluwa habe yalo be ranin pula malang teruma iwan nandren ni ohi ani mai hanangoy. Kumampaw ohi wadau ohi ani man ni wadau ane makaso isar ni rawa-rawa. Sa kandi na sara di na todo ko maruta ka pakaliw na mubi o same balatinir na bulital nga kina ebida na ngonelo ni biti rabarong tikungo nando na ngona na bakawati talaga merong wala ni balangi na tava merda kaba na buku ni non satu kene nando na do na mati ni tubo iya o klatal chunga yan di ni lewena tal chunga do ni songo na marama ni biti UK maybe ngilan roni ni pa matalta ka mandara kan ko talitak ando ba mo reti ko na mo programo ka ko chicken ta patamay na marama hindi na ninto ubing karabiti ko na marama ngay ngilandi yawi kime na boni marama ni biti na bisi burbur kime do warong tal ngayan kime miril isra ta mata ketoro ni buli de verto na marama may ngilan roni pa madalo mata kinayan Tandon. Marama Alliance UK songo ni marama ni vi ihoi pelangane budini mai saru anggo ya ulum bahayang pahi ma ehebu mai na doan bose o man ro bahaya do Refugee High Commission pa anda songo Communities Fiji Britain ni mamili so aba ngana be marama ni vi imana be sai ngilandi i Londoni sa ehebu budini mai hina bahasa mani yang amen dua songo paha ampahin dua bengkara bihina marama ni vi
sa uan rasong-songo mga bengarabi barampai levu e wasong-songo bengarabi va hindu be rasotia yo hila be rasotia le mua hina uranga be berunga hina marama ros bahare iho sa hima hina bahasa manianga menantua abe asong-songo bengarabi ampa hindu be rama-rama hibi e ua masa ulang-ulang so asong-songo yo e uber wainga ni bengarabi hibi isa hinandela niabu yo song mabahasa maiho ni bengarabi wa ampa hindu be mai maramani bi iwi milan beleni sandi bi homa ya be bolem-bole sa beendre do rumah maramani bi ini mami oi ani mai hanangoi sange mbudin hinang ko marama alliance UK he ole ona ole ni committee o sure ime o mai lewena mai ni committee ngame uring ko hina song ko na kena mai ni viraya mbahi lima beha hena ulu anga se ave sim ni bengarabi o wana mai uhina au bono nang kabin beha ngonong ko mo no matala ina be ulu anga hai ko ibu matari si hesa hendono ma ai ni ulu anga se hengo na hena buhei hena hilai waharampai levu ave ulu I tutuhu se be ulu anga se information membale ave ha bengani ine manumbula hai be ibu nuangoi Pe o sange indo bahai dore levu workshops, information sessions, whenever hina lockdown, o sa o hia me baha online sessions o anggo hiro darbi ang hina ko tarisi na sa ulu anga ni bula o dahe o ba immigration hima me ungkoi yengilandi ai nang vale hima mindo sema bahale bunan immigration system ni glen hima mi mangani hai bonwangoi sama mungkin dosa lu hina sabuli may birahan ng tao may besa mahirap bubala hi bira ui nilandi en haroni ulu anga sa hengo na sangay ang ni sala meraw ni mararoi hina onda bosa ba onda I ovo hawai au hei dua hahi meme sama indi ba ui panuangoi ni ndrenre bahalevu ahena sangay ni mararoi onda bosa ba onda I ovo ba au hei bel ambe hanin to ane vanua meme bea wahi magaso o ike ya urang bale si abe maramani vanu merarani sole I havuli sa he meme sara iho nga baka ambangoi sayang hina me iho banana no me ngam mami yanra ngam mando sama hina soa wale me rauni mami na bande wahi na ha mami hila iho beira angon ya sudu bunuangoi nandui vale bumena na mami puli randa I ovu be mami sudu mai vi hei rahai vi era sudu in bunuangoi nandui vale ba hene wale me ngam mami na buli da me mami obule me ba dorahina ulungan ulu anga se hengo na hena sanga iho merong ai maminga se ndomoi mami ya maramini vi na ve ma ambose se na ve songo lelevu endo bahai dori u se na ve o se na bala ni decision making spaces rava ulewa hina mamimbula ungoi ngilande sa hengo na ulun ulu anga untuk sanga mi o na sang he ona vengara vina hena rong hina ando muni hai vi le bangon hem dondi pa na le mai hina se magani ndoi I hora ni dai mai so ba ulewa so vengara ve magani vengani I ba mamimbula ble ni mamile ola le sa le bangon ne veni nintai ni mami hongoi se na raninta ni dindu ya awe mamimbula dindu hera he bonongo dindu hima habangan ni luangan ni o vengara bisa heongana asema ini be maram se connecting like minded women o angangu magal ahina nongwa sange o hibo mai handren revale bne mami dui uunga makan he mami sema pahira hai mami hoira mami lawa it's a complete removal from the social network dolenga lebu hobe mami hai vi mami be mami marama hoi balangani a social isolation Koe hapa ni ulu angangona ingi na bahasa mena buhea a drenre I hoana. Ai ui inga ni ulu anga sa heangona hena sangai me muntuhi a onra dau be bahasa urara he marama se be bahama wa ahi. Violence against women iwa ulu angangona me. Usanga me se wale mena buhea lenga iho. Hamba angangona o ulu anga ni bengara be marama alliance UK benetarisi.
totoka baka oti na namundo vinga ravi ngol tukai na baka nuni vinaka vikim do na marama do vinga ravi tiko na songo do na kana kena yanga na namundo vinga ravi ba si matanga na ulu tanga yani turu benua na kena baka leweni na fomu ni leweni benua ngilandi so erando lo tar tumbe ka rere ke do le tanga na ngona klanga ke tani tuki do ngai tuku na ngamingo sianga turungan na fomu ngore o balewena saka do tuku di weekend tapi na kami do taro mentally ready serangana boli bola tur tuku na may weekend atau toko bako nung tu ba mure chukuna nung tu program bakan rata elebu sarangana bebu bale so kung ano kina musiki mem kedi chukuna barong chukayani ni nakalo ngata chukuna nung tu bingarabi na marama en boy binaka balete ni lebu na kanayang yang abi kim ni na chuk mingilandi kim talang na sar chukan elebu talang na ka kim mi bulida ena buku ni nonra bakayalong kang katik chuk na marama merka kunya lo lilai ni rongoli tu na turang watin na lida kadaka baka yawan na bunotani kambimbi mer chuk talang na isiama ber na marama ni ruti ko boli may kira nangon vinaka baka libsar bi kim don na law ni marama alliance UK Totoko pakawoti. Iya, roni po madal tak sarmanda yandi. Na dakada ko garabot ko ndikwa. Na dakada ko sami bin garabot ko kina me baka ninyo silichuk me na urutangan ni nung kutu. Baka dakada ko wili ka nga ubango. Chuko binaksar nga na marami ning bongo. Roni po madal tak mata kerkere yandi na nung dakada. Benar. Au song beha uta havai hina na 2050 climate group. Songo budin ngai Skotlandi hana bengkarabi hunga na benua ho Skotlandi 2050 climate group bengkarabi ampahin tua ina ulu angan ni rahibisa se climate change honro me na yang me na babarau ahi hira ampangon hi Skotlandi me budini vahaya honra value ahimbe honra hila value honra leadership skills mena rau hina ni rana semai rahina hena sangai me wah oroi sombu hena vendrendre ha ama ya climate change and rahi bisawa. So building young people's leadership capacity to respond to the climate crisis. Ko iho bambau ani me over ahina beha mbosele bubaha pura me bahwa COP26 i Glasgow. 2050 climate group on robambau ani hoi rambo se hona nang goi rabe mata me goi pura hoi rabe negotiators rabe be scientists ar lahaba amai na ihong na level ni hina sar na gai van rawan hoi ra ambangon ni ngonong goi sarna ni intambe na indam hai ngona sa na yang hina merna ebu bah raw ahi merrawa ni rana ya domengau na rabe yu ahirbe na henang karabi maangali bahaba henang goi. Ang gubeng karabi na 2050 climate group o bahaba international projects coordinator. O yung beng karabi na onro o bahaba na undang ho Scotland. Nangaw goi vana maiho se ampahinto iho ang gubeng karabi na vano Malawi na vano baha Afrika. Ngonang pehanga pamatalan niyong gu bahaba tarisi. Sa toko pakawoti au taritaka ni chiko namba kironon do lim sanga bulu bat kena rai ni ndare liu ni oira ni tambangone nangonongo ngai la kumena ronon do lim sanga bulu sara uombula sara na pakarote kira na pelutaki toko pakawoti na no mubengarabi yandi keme banu ni binakatu yandi na katoa na no mubengarabi Scotland ando meka ngono no gaita wiriani darno ngai ando tumaka na ability na lomani city level Edinburgh nantolangono to nang malenikin binak nakapakalip sarayandi membala tanga na nung bano may buwa kina nung musus may kina kina nung kornivaso au klan ni na tumbe kay so sar tumbe kami ni kuwa si sombe kana nung mitoka ni mengilan na binakata merangan timbe kay buwa nantolangono ti kumbe kay so na kao na binakata mo na ba madalta ka beira na kay dota ni beka kinombuwa Naha ang hilay lepo ha endo hilay hina sana hombua na leburang ha na hilaw rasa saray humay o sa baka sama hina balabo arongin ro abing watong dehan na alno ahin sangi ihumbeha baka sama na alno ahina
do hambale imbuan do ali ahi we yau. So heangona kumbua ya sana lai sara. Io do ale we yau ka helai ani hina hombua ni mami we ohani do he mami do velo mani vahalevo. He mami vese mai u baha mami we ohani dina ni bila ambe ni sana lai. Ongoin do baha sama hina be hangoin be ha sema iho hinan do ala no he mami do rongo ta ove rambeha maua. Sa heangona ala no he roha uranga be amani roko mauto he bota-botavo he mamangai mai awanimbua ni o imaya ona ndai mai I uduni vanua vera uduni vanua ge me awanimbua au iwa ala no ani sala honga una sale awanimbua sa oso iwa nambula bahira no ohani labunu bonro sale iuhina sa ihonga una sangai alai ralupena mera laho na ve ihina heimbua tena ve intelania bu heimbua mera levatan rahawa hina hoyango nang gento ihwa bahasa mani ave hubale bah uranga imbua he mami leweni bono hombua e ua mami bewhani mananga unangona sema ibaha mami bewhani baha vanua mami bewhani baha ni mami bewhani honga Hungam behangona endo hila enin hompo ni mamindo be bola ibahale wa leweni asana ga he mamindo be mosi ibahale be bono he miso be bono ngai bi pura-pura miso ahina. Behangona anggo ahama me alma hino bono etarisi. Sa totoo kan di na to doko di na din do kai sartong korto bono leilai ia totoo ko bako tin na vivola kati vio kani serbuna ta panga oni sotakina oni kilani ani anduanga na bubale tali talangani taronga na num di siang mai berata na buku di talano rong vinaka rong re ni ta ronga na ibitalo makawa jina ni tukuno gua talano makawa se talano bulimbiaka ia na vio kaningo se tu makawa sarang kay talano takamay rang kay bakan jote kitumay me adaw na ngone ni kuwa isa Doha alen ni hindi na pero nga pera angone saw he vera utaniban no ni manisoa he mampihilan ni mambewahan ni hindi na pero nga tangangon ni vera utaniban no pula rewehan doha alen Sandina Sara na vitalo no mana ngono makawa me adaw bongo sende tunga Sarutan itu libu nangon nanto tak mena bitala no ondo rede bita nangon di beratar bang rong tiku mai dombula binaka na turanga maramanita binaka baka libu na bi semati tiku mai na bukan di bitala nongo ene sana baka turang umbua totoko baka uti di tarungo na bitala no makawa mese mata tu na biokani ya tamata no numa yandi na bimbi ni tala no makawa Lambeka na nomuna numa me bakana nom satu kuno chukaya na nom do wasi ni marama Lines UK na ken baka tabuli na bosa ken itobo bosi bernangwan rasa sudu mi balain do manda nom pamadal na tikinaya na bimbi ni kana baka dio tak na itala no makau berna lubeta Benahan abombo on hambimbi sara o kila ni mio virunga mio na kila iwa hena bimbi ni hana marro ya hendai alanoa na buni buli mia buliga ana ve bahasa o ahin na ba ani bengkara bungoi au bamba oni ya halonga ahi andoni mahina mai so ma uambe harsa haliwane ya ran beronga mahina so ha na pambimbing na hendai alanoa manga uni volai nga iho birunga hina boleh behi mehi ana wahande watawane beira sangai dan rapahi merangone turbongone aliawa merawani bule iho hina hendai alanoa hambau ani sananga birunga mehi ana diva ni sabe halewa rahim bula ya hambau aimanda era aundo ali ahina ni warong be marama inangu lebu ni hai hilai o era ni sema ambe ha awehani sa family tree goes back 7-8 generations we just don't recall abambo ani mona be hambale rahinin bula mara umbuto hema hina ngona bahararo ahina on roma bahasama
na pembehairan na hena bingomia on the oral traditions. There's a capability to store a large amount of information. Behima mina maanggoy, belambehan na maanggali huli na maanggali va hema misa mga hina halib ma internet, computer. San magaso ni ova rawakan ni mararoi ni lebu ni alanoa. Saya me bolai. Hingon ang bahina, iwan boleh ni narau ni lepo hai lepo wani. Sanang ni asangan soabe wale mena mararoi hina henda be alano hi hila au. Wahan bimbi be hi a ratambul e ra umbunda. Oira hila o lepo henda alano ai. Wambau bimbi hina ba lepo me undo me ba anggo kuno taris ini. It's a way of recording our stories as well. Sayang me hi nasuli ondongo ne me hi nantan pa hira ya rongo tabe alno hilau mera nina iwan tai ngambala mena soli birone be rasa ge hoi rambe handa ama mai manda hambimbi me hi na buliva ho pambo hambimbi be hi ama auhei ama Pasifika ni hi hila bono hi alhoni hina ni sande iyo na sange rawa onda oso himanda ondo bengara bale be ramangone maybe o ahinay ngilandi andon di babale beira maganintay ihon rahilay hira bahira andon renre onra oso himanda na buli onra bula habu bale ihon behangan henay sema na bimbihin na mehi ana marara handa elanoa lami bande honi beira ngoni merani auto hon rambula aba ni robuta ihomai behangan na punyo tarisi Sanjena Sara rona ulutanga binaksaranga utukuna ya na birana nandangasi me katoni na non ritala noa ken karota ngaya ni kana bakan jotek mau talita kaya jadi mutukuna meya bena maramatina muni eroni bakusukarlista libitu ni tempat-tempat. Bayau samra sang mawili ha hoher na tabu unga may na hay hilaya u ganto ali bayau eta perintah no ya amura bayau Sanjena saranga segi waso chinga o maram gas ni buli baga dingwe kalar salele yao gigi wang buli binaka maram gas ni buli baga dingo klavar ram chukum go baga buli chukum ko bikim ni yandi gas ni buli kalar gai tali via non davuto ko na via ni korke sia makina sia melo boni kena vivo no kel tali sia makina na wona waindo buya tali via no gorongo ni davuto nga sa davuto nga mai ken balambali weekend na tumbo na ngoni ko sa kambimbi saranga weekend menda waseber na ngoni se me volai damma da mo ivakasala bera na gas ni buli yan di arba karong chuko na ngoni ko waseber na gas ni buli nimbua enak kana volai na ibola makawa na itukutuk makawa me volai na bosa bakambua doma da lumba madal na tikine Mbok hi na hila hi anan to pa na pakasama ngoni na yang pa halebu ka oman de beira gas ni buli apa ahi marana gas ni buli pa heng halara inang guberngan manrong gas ni buli pa andro do lala rendre do hila pa rival on robe bole hai ni aonra ahila hai be mi rangas ni buli sa specialized skill maka be hen ma hena boy ahena buhararo ahbande wa ni buli se hilaha beira ngone hambau ambehanan ananu mangona ni sanayanga me indina hi ando do wasembe hawane hendai ovo ni alno hinanga ni buli ngapa se experience so immersed in the culture yusa ihongo na yang mehi asanga hebu bola bironga bel anding dinangon he sambul umai hina oba bironga hina uhi aiwi hi asa semuan le pesa buru-buru Minggu ingilan jam salele Amerika main apa nova Europe san ibu bironga rendre berabe umbu nah hena sema iwan ya hai hilai Wambau he iho hai volai na bebu he pahalebu. Do iho handrendre beira umbu he memindifo iho hena
di bima wirango na mirhila vosa bal ni pano himem sa ubi mangoye do punan sandu an do an yan rahini bulan do an ya olo ni osini ngauna sangi lali saranga na raun ni solimbe wasi wani hina be rihila umbu be rango ne bombo he i pola be bu sarvale bu be rango ne bombo abe bu vola be amiondo haro hina puno tarisi sandu be bu sarvale bu be umbu Ingilandi antorong la tanira mga inavali usa ambira hilala ngon rabe ini pe apa sen post nang ento para wahina be bahali Di na saranga inaka bakal sara yandi so ngoni sala naroni pibu kitukina posibi kanda na satu ibalangi ondo tal takbale bunindo veo site keni na tukutuku bango era do vitar tal me na kasi bulu viti era do tukunesa binak bale sar kito samay bantak talanga na vi korni buli kendo no saranga kene tak saranga me do biba kalong gangataki beira nang kasni bulu rabakarong chikumai so nguna yandi do romo de sordukan isa simata nungu talanoy binaka sisen ondo tukuni bira kuma kan dia lomo rota kan mi talano kaya kau maram ni tasiri sa maram ni namu sa maram ni ra sa maram ni tele sa maram ni bua etiko na nonde talano sa ndondonu sarangame tapola batat sonongo na ya dodore bakale wera rere ke bakasor bakale weira Echiko na rayo dut kabir kako ni mantua se orere ba kamintua bosa ke bakantua bakalewa tukun sarbi ko ba bakalelewa mai sole man mai bola barta kami biao ke bakalewa no mai bola iya ko ngana kino sa dawi bulay sargango se mana ya iya mena kako ni ne parisang mi andondo ahina maroronion tay obo he ang rahaba mginto per na rahaba na roro sarhena lebon bin he ang lele boni he anti banday wili Beba over ahina panua over India, China, Rabu England, level. Hi aleo sar amai au hei para 400,000 behangang na magasok ni level. Sayang men hi anton to ahina onda alno hinay henday alno ang kamaro henday over. Sandia na saranga pinaka bakalib sarayan din na itala no totoka may wasebi kende ni kuwa au klani siya matakalili chikung may Scotland maro taka bakaliw no silito no mongona me damay tambe pate na kay binaka ni kuwa si baranga ni may taba au klani na sona itambangon ni nimbua erna bakarong ti kumayo tali taka bakaliw na may tala no membaliti kay na turangan ni muni nano membalitir to na Mbua Urban Youth tali takapakali na norto bingarabi na itambangone na bibunuani takadaka doman tano mo ipakasal pero na itambangone ni Mbua era bakarong ti kumeni ko naha au gabangan mo nang boy meu na pambo mo pasambahan ni bandre bera ambangone meu sang eu sema ihumai Untuk haalive ya ni untuk barang meo poni tarisi ni hilai meo marama buli meo sale popono meo hina ia meo kapapirunga meo ngauna meo samale suna bengara hina meo panua semendele pupale ngandele niawu wambau angone yang pahale be hi ambangone hi wi inangongoi sanayang ame dinan hi anale buli hi arawaha Ibiro ngando ngandre bimbing ko mi sulele subiro ha hila iho mi puhe irabiro avinta menta ohani ra umandela miabu sera mangandre ba wa bebuhe io en dina ni na yang biro nga mehi ana loma wa hina we will have to be people of two worlds ni sana sanga mehi bula iho nambula bo ni buru ngoi sina capitalist society nang birunga mehi ana sanga me muy pibaha ma au ba au tampul ba ma ai au he tampul ba be ohan yang tanto solianda ngau na hina tabe ai panu hi atabu umai hina mena be rau iho ni la hawasi be indua la lendua mena be rau iho meroni hi oso iho imanta yo me iho birunga hina bahasa magani ho hi anga hi au tabu bal yang tabenua iho menta hunda ba be ha oto hi abahaba ina rongole suhina panu abu bali andwal bila homai hayana sa ihum behanga hina bahasama hina yang mehi ana wanga hina ha ele buli va mena ba horni buli panu ni bahava mena buhei rabiro
onda bubale se onda vanua nando ngauna ambeh ngangona angu osani vahandre unyo etarisi. Sabe, na vale usara yandi na nomu sulit na nomu ngauna ni kuwa na nanda biba kan reti na bir ni tambangone au klanira warong talchunga meni tumbu-tumbu na bakana kau tukuna yandi na ibata-bata to chukinango bata-bata serangani belomani bata-bata ni biwasei bata-bata kuchikan bata meni toke bebakana nomu bebaite bichukini kuwa o bosarangana nomu bos ni sudu sa rongo rendin totoko baka wuti ndakila ni titombu na bekanda wase ni nda bosa na nda bosa elak saranga me loma bikenda erna bakila erna bakarongo erna bakandi teki kenda se bakandi tekira na ngoni nimbua na bekara rongoda na mbungi binakani kwa ia sebenarnya ni mai dava sol tungona ngona yandi mo bakabini binaka kina be isombe kana no mitur to no mitumbu orto tadimu orto mbek mai vale orto ya bisusu bikem ni yandi na no tumbu take mai kerto na bonombe ko ni saba ko watikina verto na bekango miloma viti o klanir tor varong tel chenga minggo sakya na ngono goya yandi Ina angkam beh ngangon ngoi bon etarisi. Mo bahabini pinah vale beh miau ba angoi. Hoyong to virando bamuria baha osoma beha ozo miundo asea ha ale beya uni miusuli ngauna bambau ani urai mami ozo iho na babini bina halevu na be na musuli ngauna omaga ngabe miau be urang miau benruha soli bambau anisa mbungile bu ngorbe mundo yo do bengarabi honga na hena wase ya be ala no himbu be ha miau hila u babini bina halevu hila ni na umay ngonay mandar nangay narong umay hamiyo alano ang be hamiyo bengara behina mami halore may manembay may bewase ini mami bay lewe na uwa apa ang binahasar hino bahalew ngabir na ngonang go mababin binahaben ro may valen ro ngisema ihomay ma binahahalew tiktok ko ni be masulahi binanumi ihomay Pwendo ba nga ko sa ni mami binahabon may taris ano na naliw sa totoko pakaochi inako pakalevu sara yandi na nomo mai bulan bikin mami kuwa bulan tokai bulan toke ke maro taksar pakalevu ya au ni takatu yandi ni ngoi siang ni kini matai kini ucuci di nomo nang wale mai ke kanan total nong program mai muri au na bese mate na nomo tambani takadaka wakusib na tambani rakini bisau kena non rabueti na marama pero ni tambangone na numuda kadaka may Scotland au na ni takatu ni nusuriti kim ni tal mo na may bingarabe ni batabatango kamo may ngusul talangan ni tambangon nimbua kira na marama nimbua en non ra maro takatiko na vulanggo na vula kembua ya da maro takatalangan ni na ngone kembua sa mata taki mbua tu ena bono levo bakata ki Scotland kasi ang wala nga ni Scotland nga ni dere chiko na mo po ta nakaka international projects coordinator ken balambalo sa nga ning karabangan do na matentu o ngaraben do na wili matentu levo ka sa matali kinandoro bono levo ko Malawi rere na do ngono ko tim sa ready ko nyo sa nangante tu bak me Malawi sa bata andi Isa totoko pakawati saran na no mobiwa se bako no binakan no mobuli baka talanga kin na turanga wati muni kito be babi binaka bikoya na non bitoko ni chuko bikem ni yandi klando na kango do tukuna baka masama biken na marama na non ra do tokon kenda na marama na buli ke toponi chuko kenda kemban bala bitoko ni ngol chuko bira non turang kara buli chuko non turanga la bitoko ni ngol chuko bikenda na marama ko ngol kin sakya na yang saranga ya menta bimbuling rake menta bitoko ni membaleta na buli sipata pa yan Di na saranga benetaris ya bambo iwa bitoko ni iwa aanra ni oso na buli oh ya na utoko hina duranga bola mama ubale ana orda duranga hina ben angrabi resoli ni hari buli be barama ahi baram bile bu ayon tainga wabindire hima me unak na kali bono hena goi
sa totok bakoti na kabali sarayandi sa musiki mamiti ko ningo nantunan roba kadada na mona libo ra sema tu ningo na bese bura na non ratali taka bakalewu na no mai viu seni kua kalau ngata tiko na venga ravi to no gavitar taratiko sa vani ni vinakani bekim roba ko biotini na no roba venga ravi mai skotalandi na kabali na vale no tarisi halo re iho mi nganga iho na kabali e mo toka Bimore. Sa na nakapakaliw sa resa. Totoo fakawoti na vitala no krosenge may nakabuti nga ngoke na maramo andi Filomena tibuno lebu sa rong binakadina na non may biwasay marama nimbua lo manikoro ka bakawati sare na koro may nagamaki koro lo may biti. Oklani rabaka rong tikumay na biwakani na yan no koro the marosar ni na ngwan marama ni bua salaki token tiko na yan no totokongo may koro na koro na damaki na maratak sarva kalebu na no may sematiko na kabina kaniko baka binaka bakalebu oklani sana may tabong ko na no bitala no me ito ba na nonda ngona kataraba yan siga ni mataka ngwali tal chumikina na nonda bitala no na rotal chuk na nonda wulangi ro ngwali chuk ni mataka o bunuai polongereti na bosa baka mbua baka telngaki no alisi bakalala unitaka ni oni na ngwali mai na siga ni mataka muni mai lewena talanga na vital no totokongo enta maro taka bakalebu ni tiko era solito no non rangona meta mai vitala noa ena huku ni sana bakaturanga umbua ye ni mai bata barangana no ta vital no ni kua meta na ronga tala mata na non to sere na dau ni delesiatura en kabina ni kua en mai bata baratiko na non ta vitala noa kena bewase o sala lom sarte ni bakalebi kim ni kesara ena buno ni siama tiko mikina o ni taka ni na rongo pinakatiko yani na ambio libu ni vital nongo ni tala noa we talk to ti nakabakalew
Sabe, na kapa kale usara, au sava kumade ani vi kemito to kusara, and then ngai sota chuka na kavini sika ni mataka, and ndona itukuni, veo se membele timbua, ana ngore tala chuka mikena wuni wa ipolo ngereti, na buku ni wasa wakambua, kena nonda bula ni talanga ni mataka o alisi wakalala. Na kapa kale wuni ngai wakale mutoka ni mwati takumanda.